ग्रीन टुरिझम म्हणटकर वी कॅन ऑल्सो से इट्स लायक अ सस्टेनेबल मोड ऑफ टुरिझम, इको टुरिझम, which refers to a responsible and environmental friendly approach to travel and tourism. हातून समज हांवें एक सादें एग्जाम्पल समज घेवन सांगलें जाल्यार एक भुरग्याक समज सांगतलो कसो सांगतलो आशिल्लो जाल्यार ग्रीन टुरिझम इज लायक गोईंग फॉर ऑन अ स्पेशल एडवेंचर वेर वी कॅन हॅव लॉट्स ऑफ फन, बट वी हॅव टू मेक शुअर दॅट वी टेक केअर ऑफ मदर अर्थ अँड द प्लेसीस वी विजिट. इट्स लायक बीइंग द सुपर हिरो ऑफ द प्लॅनेट. वी कांट मेक अ मेस, we don't waste anything, and we are really nice to the people who live there. ताज्या खातीर in this particular manner we can keep the earth happy and beautiful for a long time, so that the generation next can also have fun and have adventures too. ते तुम्ही शेकवाल्याक विचारपा जाय. सरकार दे वेर ऑन रिकॉर्ड की फर्स्ट टायम सरकार 8 फाटी बसलो, डिरेक्टर म्हाका दिसता 5-6 फाटी बसलो, हांव 3-4 फाटी कमीच कमी बसलां. अदर दॅन गिवींग दॅम पर्सनल हियरिंग्स टू देअर इश्यूज, देअर रिप्रेझेंटेशन्स, सगळे दे एवरी टायम आय एम व्हेरी क्लियर दीस टायम. एवरी टायम दे कम विथ अ लायन की आमकां कॉन्फिडन्सान घेना, आमी ह्या फाटी ओवर कॉन्फिडन्सान घेतला आमकां. वी हॅव गिवन दॅम एवरी सॉर्ट ऑफ support and taken inputs, and if there are, the problem is when we are sitting for discussions, if they have had issues they should discuss it. तांणी 18 to 60 काडली, आमी बसले, आमी इशू क्लियर केलो. आतां एवरी टायम तुमी वतले, तुमकां कोण खंय तरी खुजली घालतलो, कितें आसता इन शॅक्स, कोस्टल MLAs खूब भानगड्यो आसता त्यो. सो फॉर मी टू टॉक ऑन दीस लायन्स विल नॉट बी एप्रोप्रिएट. The shack policy will be ensured that it is very clear to what we have discussed. They have to be the same if they think the tourism has not done the right thing. But as tourism department is concerned, we very well know that we have discussed with them and come with the policy to what it is. मजगती TTAG, SKL आणि गोंय टुरिझमा वतीन जावणदारांची फाल्यां बसका दवरल्या. प्रुडंटा खातीर चेतन गवस.